Hello, 정말 로얀데 집어들 테스트리시. 정말 대원들이 나트링에 요 quarantine 차 lockdown 차라니 비디오 믹스기 수대로 민도니야. 아니 가 유튜브로 때도 좀발라니 Tibetan Tag like this trend studio this way chamber 아니 당어서 Tibetan Tag 도 고추셔지 Tibetan Tag 지당어서 Tag 소소 country 몽도 to Asian Tag, Chinese Tag, French Tag, 아니 American Tag 도 먹어야 되나 아니 Tibetan Tag 알 수도 데 switch but Tibetan Tag ni Tibetan Tag di khairana nga su to khosel khairana ya question issue di question issue de su lenjan che sho shima mixeran ke ndo ke mindeyo ani question thangbo di khardulana ya da so start chene yo ani what is your name ne sho raming kharin bela sho ngiming ta siang zomi ni how old are you ran lo khasum bela sho ani loni taksumi loni taksum simni ma juchong astrita ya derio what is your Tibetan zodiac sign rangi pepilota karelo pepilota dinga kalana ya lang inji kalana ox leda wala and what country do you currently live in ani ran thanda nega bringla dakharorda desa jacob call di leda odinga kodina nga thanda nega bring France Paris la di US yo ani what part of Tibet are you from or are your parents from jis ani rang yana rang pala mo phai khone relesh nga pala mani ga phayu khamne re la yo ni nga rang khamre what is your occupation lesh ani thananga occupation mix ke me nga na de di occupation an la ka thoyo which school did you attend ani lopta nga chunju yo chondara dunyu chondara ra osi nga so zena osi nga pelesas to osi stangir osi chondara dunyu ni tnenyuani jobo de go bule ani tne chukchi lo chaga seluke ani logic de chaga ani tne chuchuni ni pelogo bit na tatisibi pelogo bile ki la yo ani favorite Tibetan food o tukpa tendurangi ka shuryo tadere ni ngosho da thoma jango singajire tenduranga khatuna ya thungyo ta khashna so shogalne dilin nam shiunda thorda tindu sandangan thangiwan tindu ka shiranga ji ni favorite Tibetan favorite drink kayo Tibetan favorite drink ni macha picha ko yo ta chapucha do shinjir chapucha favorite Tibetan favorite singer na nga khare ko na nga tsinchuni de motong sa man motong re mo go yu ni thala mo go ya favorite song singer line sho olala rangi peki shake shukri shede na lanji tangla la sho peki shika shude shima pasala mo tani di pasala mo ya shede kha mingala na ama de shede ya nang to ya potang sho potang sho ni ngara shira ta go kur me tanda shingi me ine thas chi tang go ra ya no ta ama ke sala kamikati ya favorite Tibetan movie anything to bring the show the khalona peki demo ya kashu do holo peki demo re uses kai samgi bido nga so da jamini so ya phuki kal transfer ro li do dinga demo ya amji silala la ju do de bit to chimbur thong so de kashu do ya demo ya ni Tibetan ni favorite Tibetan animal
Peki simni gashu D. Favorite place in exile. Favorite place in exile na kho tu nga mas exile na kai mi ja exile re France exile re da as pe ba jab jo chang sa samang chale de exile lo ra ni nga exile gives you courage to go na dram sa chok dia Tibetan word that you like using the most. Tibetan pig tik ra vegetarian kashu pezi di kare mo do Tibetan code that you live by and pig tambe rangi tanda mitsuna la mitsike de becomes misada dewa ta tambe chola sha peki other before self la chunju was na TCV ya ngati ya ko betung thog dio ani yanji ya jena pemo to ne shila no mai kila is to ya ko thong dio ani one place in exile that you want to visit the one place 소소이 사제직이요. 전전안에 사제직 소소이다야. 돈이 저도 어디 가나는 가 가들 마날리 돈이 저도야 마날리. One place in Tibet that you want to visit in Pesaja call to Nanga Payuki Gudul Duni to do. Do you believe in any superstition? Name one. Any rangi Namdo Nawa Kala Namdo Richi Lashira. United example to the Lasha. Nga kare ichi to Yulana ya. Ngaso de la ngaso losar ta nishu good la ngaso nang chama so thapa chama ta sho net na sa chamya shi ngaso chamba tok to so ni na so bon jani ma chi ya oti yo du sambola ya ma yu ma sha ma yu tsaw de ni ya ya le ni jabla khachi ta ma le to pala nga tilanga ichi ya Mayo this demo kimojona chamaki ni like subscribe and share chirochi ni timutani sawa to suge subscribe chat majo chirona shwe ni chila cheyo